amakuru g'ebyobushubuzi nigakushyirwaho Sauda Health Products Limited. Okangaza business n'ikiroto cya buri mushubuzi na mununga business yawe yaba nikora je erizoba twakuretera omuhango Amon muhereza ugu ahereza imyaka erengere umuri yashatu nebere arukora business tazimwe na zimwe aha muri murambara tax park kandi nuwe yatangiye n'ikigombe cyagisira abatembeyi bakaba hamwe icyahisire mbaraho kasako business ninga kugita season n'ekintu kikuru kumanya ubwirobona hagenda ki tubetiriyo mu Christmas aruhebe ibintu bikora mu Christmas kandi hati ebitara kubasa gukora for example hati n'ubwire bw'amashomero gezaho kwihindura business yawe watemwe biri kwetagwa umbwire bw'amashomero kebitabo n'ebindi kikwere guma kumanya ubwire ekiri kugenda no kucyakubasa kwera kwiho mu kintu cyo bwirobo botari gukora na hati ubwiro buri mwaka sente muhereza nanjagira ngo okangaza business oyine konja no kwataje customer naha bwecho twege kugera urume runje mu ruba customer bitu yakira ryo muntu mwereke rukundo akasente kace ko kumusharaho nukamuretera yagaruka ho nyenchakare tumanye ngo business zitu ziruho hata na nyenchakare ikawuri omorajemu nyenchakare agaruke ahabo burungi bwarebero mbaro kumwakira okwejunsa enkora ya teknolojia obutakora rose nagira ngo nacyo nikikuru munonga omukushobora kona ndakubahabura kumanya ngo sente zo mushaho nimbi mwabana mugenda mwemanyize kuta sente aha bank kurabiro mu masomo ubwiro wingi kwa kubonga accident ushanga biza kuyamba babaza kureba mu mashaho kurebe cyo muntu yinemu icyo nikikwera kugira ngo buri kimwe cyo kwikaho mu muhanda amagaraga nguga kubasa kusasa konka sente zawe ziri kubasa kufa akubana zuba ziri mu muhanda mwungi. Alfred Ronald we nashaba buri umwe ukora budget na munonga imwe bakukira okushohoreza eryo okumanya kishimwe kuba noshobora kandi ombwire ekinacyo nikikuru ubure bwa hati ebintu bikijya hansi bwenu kabashabire ngo awatebekanisa hati nabasa kusinga uratebekanisa bana by'inshomero akwe ibintu byona biza kuba byagira higuru bwenu kabahawire ngo mwirukange muzo maduka mugure ibikwetagisibwa ebitabo enkito ebijwaro nikabana baza kukumuruka bashange ibintu byona biruho kandi na bei ya hati neba yachendi ya hati ni bei nyinshi kandi abana baza kukumuruka bene ko yagira higuru Our TV West ndisenyamo Gideon amakuru g'ebyobushubuzi gabanka kushyirwaho Sauda Health Products Limited.